téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Beydondiral Guinée. Ara men salmini on men tolni on kala ka wonɗo men darde leydi aduna o. Haray hande kadi ɗen mari ɗo invité ɓe arɓe kamen ɗo e plateau men Jama TV e o émission men Beydondiral Guinée. Haray ka côté technique to ko PDG on haray en hiwrotoɓe landoɗen ɓe si ɓe jan kamɓe ɓe guure maɓɓe nden ɗo en fuɗɗade. Donc haray assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Donc haray ɗo wawi présentade andi noon jama on ko ɗo woni homɓe. Wa aleykum salam wa rahmatullahi kadi Salimatu mi salminima mi salmini wonɓe darude Jama TV ɓen fof mi landike si tawi hiɓe jaam haray mimmiɗo e jaam alhamdoulillahi mimmiɗo make Ibrahima Ba jibinande Laguiné précisément région Labé on e sous préfecture ka wiyete Sannung e nder Tarambali. Ok, haray men salmitike haray men yetti on onon e famille mon onon kadi men landike siɓe jaam. Ouais, on jarama. Ok, haray hande thème men on ɗo c'est sur la vie quotidienne de la communauté guinéenne vivant à l'étranger, le cas du Sénégal. Ok. Haray ko ɗum ɗo wonɗen e yewtude hande. Awa. Mais aɗo on tawo min faala andude haray ko onon woni homɓe tigi tigi haray ko honɗum e profession wonɗo wadde e ndi leydi Sénégal. Ok Salimatu haray a landike ɗon kadi ko foti haray ko woni kon toujours mi yewta e seeɗa ɓay ko wiyete ko mo so a landama a yewta e bureau ko ɗumanni seeɗa no jama on famira haray min komi chef cuisinier jo komi waɗɗo cuisine comme chef cuisinier e superviseur kadi en cuisine. Ok, chef cuisinier et superviseur en cuisine. Oui. ɗo wawi min expliquande seeɗa ko honɗum woni o chef cuisinier superviseur en cuisine par exemple wano ɓe anda fimum ɓen seeɗa. Ok wano cuisine on kan haray ɗum ɗon fof no andi cuisine kay si wiyama cuisine haray ɗum ɗon ka traduction men haray fof no andi kono haray maintenant superviseur alors certi piiji ɗin seeɗa cuisine ko wano defugol defalngol wano yimɓe defalngol wano restaurant ji ma e hôtel ji ko ɗum ɗon haray tigi tigi woni komi janggani fi muɗum. Eyyi haray superviseur on kadi ko comme wano supervisugol so wiyama ɗum ka haala pular ko aynowo kadi goɗɗum kadi yiɗa ɗumannoɓe ƴettama taw ko an woni aynowo golloɓe nder ton ɓen e wallitotoɗo ɓe si ellari heɓade e wawaɓe restifide faljitaɓe piiji ɗin haray ko ɗum ɗon kadi woni fi superviseur on. Awa joni noon ono monsieur Ibrahima Ba chef cuisinier et superviseur à la fois en cuisine. Et en tant que homme en fait ko honno arduɗon e nder ɗen golle mon tigi tigi on. Ok Salimatu donc toujours ko honno miijitorɗon ha darɗon tawɗon métier ji ɗin fof ko on métier ɗon tigi tigi on ɓurani on. Bon andi golle ko ɓeynata kon si goɗɗo a yalti ko ta woni toujours jande nden wona ya accitirde ɓaawo quelqu'un soit ko wawata wonde wo fi jande nden woni ka jande l'école min mi jannguno l'école ha 12e mi yalti mi acciti l'école on quoi ɓay mi yalti noon mi tawi ko mi wata wonirde ni mi ala ko certificat hay foussé muɗum ko tawata haray ko hollata mi janggi ko fof ke mi ɓarora e muɗum kadi mi ɗumanni on tuma si mi naati e affaire cuisine on mi naati e muɗum mi waɗi mi naati kon tuma fi affaire cuisine on welilan mi naati e muɗum quoi. Ko honto natuɗo e nuga kamen Guinée ka ko Sénégal. Bon non komi yalti kamen Guinée komi yalti kamen Guinée mi rewno Dakar ɗo mi feƴƴi mi yehi Mauritanie ko Mauritanie woni komi fuɗɗoyi golle ɗen ton mi waɗi ɗe Mauritanie ton ko neeɓi seeɗa après mi iwri Mauritanie kadi mi arti Sénégal ɗo mi won ɗo kadi quelques années mi wi ɗo kadi mi yehi Gambie mi woni noon Gambie kadi ko neeɓi kadi ha si mi iwri Gambie kadi mi yehi kamen Laguiné si mi iwri ɗon toujours mi artiri kadi Dakar toujours ɗum ɗo fof kadi haray ko golle ɗe woni ko itti komi iwri Mauritanie ko golle ɗe woni ko woni lan e jindinde ɗum ɗo ɓe mi gollidata ɓen à travers golle ɗen wonde min hawrodira e maɓɓe haray ɓe jogui wano gollidete ɓen haray ɓe jogui place ji
si ɓe udditi ɗo ɓe ndaara yimɓe ɓen no wawiri e motivation on ɓe déplace on onon ɗo ɓe inna o amen a yahay ɗo ma amen naɓete ɗo ko non 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 wano Guinée kadi woni famille on ko to woni toujours mi yehi toon kadi tawi ça va. Ok, c'est bien. Si tawi woni mi faami haray on golli Mauritanie, on golli Gambie e Sénégal ɗo. Bien sûr. Haray Sénégal ɗo waɗi duuɓi jelubi hewtuɗon ɗo. Bon Sénégal ɗo fayda andi gonga ko ɓeynata kon ɗo ko laawol ɗo ko nde a rewali wo a rewtay ɗo on Dakar ɗo min heeɓi ɗo Dakar min heeɓi ɗo fayda ko fanɗi o joni miɗo wawi wiide Dakar ɗo on haray beru ko jooɗa kon si mi calculi ɗum tawa mi waɗi ɗo terlen duuɓi jeɗɗi hara wana rewa feƴƴa on tum mi waɗi ɗo ko yata duuɓi jeɗɗi Dakar ɗo ɗum ɗon fof koye golle cuisine o wonɗon ɗum ɗon fof koye golle cuisine ɗen joni noon ɗon andi fayda la plupart enen quand même en inna e fayda e affaire cuisine on ko rewɓe en ɓuuri e muɗum e malgré wano quand même Guinée ko ɗum inneten e kono wano Sénégal ɗo no woodi worɓe buyɗimoɓe mo wonɓe gollude sifa ɗum woodi kan noon buy kadi ɓe jaɓata gollude siga ɗum ɗon e donc haray ko on ɗum inno toon téléma ɗon bon ɗon haray kon mari komi ɓeytana jama on nde yoɓe anndu taw fi affaire cuisine yagal e wona gorko tu waɗɗi wona debbo tu waɗɗi ɓay haray ko kaɗengal men pular wonɗe yewtude ko ɗum waɗi mi wowlay min kadi pular on hay si tawi mi falji haray daroɓɓen ɓe wawi en faljitude ma onon on Hadja Salimata on faljitaylan kadi haray ɓay haray jinduru ɗum faljinayi on tigui e affaire cuisine on wona gorko tu wona debbo tun worɓe ɓe min haray komi yi kon worɓe ɓen no duwa implicade affaire cuisine on ka fi defu ɓe ekkito par ce que si tawi ɗum no waɗi métier sa heeɓi métier ɗen e muɗum a wawa ɗe gollirde wawa nafude hoorema nafa famille ma on ma si tawi a heeɓi debbo ma on tawi no jogui golle ɗe andanɗa hoorema okkalimo tan hiɗa wawi cuisine on a fowtinaymo terlel gon sengo ɗon a wallitotomo e fi cuisine on par ce que ɗe gandi onon rewɓen ko ɗum ɗon kadi ɓurɗon kadi jogade kadi ko satti e ka nder galle kono si tawi noon on tigui a waɗali fi cuisine a andata si tawi noon a waɗi ɗum ɗon debbo ma on no jogui golle goo wono exemple ko janggoɗo fi domaine goo an a arti ka suudu paykoy koyno toon a wawa kippude fi ñamete mon on e ñamete paykoy ko hara paykoy mon koye weelaka ko ɗum waɗi haray cuisine on e no wondi e nafoore haray min nayi yimɓe ɓen koye ɓe wakkilo ɓe jokka golle ɗe worɓe ɓen hara ɓe innal ɗum ko golle debbo tun defugol ngol no wondi avantage no mari nafoore ko wallidiral kadi awa ɗo en continue de émission men on haray men hiwrike on toujours men landike siɗon e jammo kala ko woni men darde donc haray e tigi tigi on haray invité ɓe mon ɓen ɗo en nani ko ɓeyni kon haray c'est ko chef cuisinier ɓe tigi tigi on haray hiɓe wakkili fota donc monsieur Ibrahima toujours dans le domaine de la cuisine par exemple mo waɗi on cuisine koye honto o duwa e gollude par ce que ça aussi ça pose probléme woɓɓe no woodi hara si ɓe jangi ɗum ɓe anda ko honto ɓe yata ɓe ɗaɓɓa golle woɓɓe wiye ko ɗum hatta ɓe waɗa den golle ɓe na sa waɗi a jangani ɗum ko ya defu tun ko ya won tun ka suudu defa ma ɗum e koye restaurant tun haray wata defugol ma ɗo si ɓe yehi ka restaurant ji kadi karan ɓe heɓirta golle ok ɗon kadi a landike kadi ɗon toɓɓere hittude e nde wawiten faminde kadi jama on ɓe anda fi affaire wano janggugol fi wano cuisine on wona fiyo jama on sikku tun ko golle ɗe hikkaki hay nokko golle marɗe valeur ɓay wano min nayi sen ƴetti wano ka leyɗe janane to e ka leyɗe janane ɓen ton hiɓe hittini fi muɗum ɓuuri wano enen ga enen Afrique ga kono hay enen kadi ga joni alhamdulillah no développude yimɓe ɓen no artude muɗum haray koye jama on si wakkilike mum ɓe jangi hôtellerie ji ɗin no woodi école ji ɗin no woodi si ɓe jangi ɗum ɗon ɓe yeehi woɓɓe no jangude ɗum ɗon koya jango ha heɓa kaydi ndin seedi ndindima ndi kaydi ɗo seedinma hi a waɗi hôtellerie a waɗi ko wiyete cuisine kon ma a waɗi ko innete ka nder cuisine toon andi no woodi ko wiyete cuisine defoɓe kon no woodi ko innete serveuse no woodi ko innete ménagère konko wiyete serveuse ko jonnoɓe yimɓe ɓe ñamete on plongeur ménagère ɓe ɓen ko ɓe woni laɓɓinoɓe fi ɗuma on
fi cuisine on e ɗuma on quoi laɓɓinoɓe lié on laɓɓinoɓe lié on ko ɓen ɗon innete ménagére on wano defoɓe ɓen kan ko ɓen ɗon innete cuisine on joni noon si tawi no yimɓe ɓen andi ɗum ɗon a janggani ɗum ɗon ha a heeɓi kaydi seedi ndindima hi a wawi defude a woni defowo a hendike kaydi ɗum wona ko satti wona jama o minimise ɗum ɓeyna ko golle debbo non worɓe ɓen kadi sa waɗi ɗum kadi no wondi kadi e avantage a waway nafude hoorema den taw harayno sa jangi ɓe janna on taw ko fi laaɓal ɓe attoto on jannude so jangi fi laaɓal ngal haray hannden kadi kala ka wawɗa ɗum ɗo wo a wawi defugol ngol a wawi gérude hoorema géra famille ma on géra kadi yimɓe aroɓe kama ñamugol ɓen par ce que ta jama on sikku ɗum haray ko wigol tun golle ɗe hikkaki ay nokku ma natirgol ɗe ɗumannaki ɗe valorise ka non iɗe valorise kadi joni afrique men ɗo buyno gollude muɗum alhamdulillah no heɓude tawa haray min ko ɗum minnata jama on ko jama on janggu ɓe wakkilo e muɗum ha ɓe heɓa kaydiji seedinɗi ɗin ka cuisine ji ka no woodi ka restaurant ji ka hôtel ji fo muɗum no woodi domaine ji ɗin no seedi kaɓe sendata on mo kala e ka yarata ɗon kono haray ko minnata jama on koye ɓe wakkilo ɓe anda ko golle hittuɗe golle marɗe valeur wonduɗe e laaɓal kadi joni wano faalaɓe janggude ɗum ɓen haray ko wano duuɓi jelu on tigui jangganta ɗum lebbi jelu selon connaissance ji monɗi wano andi woy ɗon janggugol ɗum ɗon wona ko satti si tawi woni no woodi ka wonɗa a yahay janggoya ka école ara no woodi ka yata waɗa stage formation on ara formoɗa quoi yaha janggoya ɗum ça dépend no woodi woɓɓe ko hitande no woodi woɓɓe ko duuɓi ɗiɗi no woodi woɓɓe ko duuɓi tati ça dépend no faaliraɗa wo joni haray e nder ɗum ɗon e capacité ma on ko faalaɗa janggude mo wo siko mo hitande siko mo duuɓi ɗiɗi siko mo duuɓi tati goɗɗi no yeehi ha duuɓi joyi fiya heɓa ko innete diplôme professionnel e diplôme d' état ɗum no yeehi ha woɓɓe no waɗa ɗum ha duuɓi joyi ayi ɗum ɗon fof haray koye jama on andu wona ko minimise koko wona jangganede ko yahugol kaka jande tawa par ce que haray koko jangguɗa wonɗa ɗumannade si tawi noon hiɗa janggorde ɗon woodi ka wonɗa kadi wadde pratique yaha waɗa stage janggoyaɗa arta waɗaɗa pratique ɓeydete kadi yawinde faminde tinnade wona waɗo hitande ma waɗowo duuɓi ɗiɗi awa joni haray ɗo en continde émission men on accitay numéro on fi faalaɓe intervenude ɓen numéro on ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 ok monsieur Ibrahima Ba et toujours sur le domaine de la cuisine e ɓayɗon andi haray wona golle weluɗe fii e tigi tigi on haray ko difficulté ji honɗum kadi heɓuton e téléma ɗum ɗon no ɗum ɗon kadi soñdiaji ɗin haray ɗum ɗon kadi on landike kadi toɓɓere kadi himmude hanude kadi yewtude jama on ɓe anda par ce que ɗum ɗon kadi no wondi kadi e difficulté par ce que sa woni defowo defanowo yimɓe ko ɓe ñaama madama ko yeeyete wano ko wiyete restaurant kon se wi restaurant hiɗen gandi ɗon jama façon yimɓe ɓen fof aray ton haray noon si tawi an a windike a tawi a suɓike a tawi ko ɗeɗo golle ko ɗen ɗon golle wiɗa hiɗa yiɗi janggande fiya heɓu e majje heɓa nafoore e majje nafa kadi yimɓe ɓen haray ko ya wakkilo taw ko adi kon sattede no e mum fi honɗum yimɓe aray ton hara ɓe sella tawa hara ko yimɓe nawnuɓe hara na ñameteji ɗin fof ɓe hani ñamude ɗum ko ya andu ɗum ka wonuɗa ɗon ka defata ton ka cuisine yimɓe weluɓe fi aray ton yimɓe mettuɓe fi aray ton joni noon ɗum ɗon fof si tawi an wonɗo gollude on to wonɗo wadde cuisine on a wawi andude ɗum ɗo ɓe façon yimɓe ɗo fof aray kama ton a wawa andude ko honno gérirta jama on hara haɓidali e goto hara client on e seytinali par ce que sa nani mi udditi place mi woni defowo ko soodoɓen si tawi a defi goto soodali a wata ɗumannade haray ko fof ke kippa ɗum ɗon laaɓal ngal e méfiance on e wonugol très gentil e yimɓe ɓen haray ko fof ke wawa ɗum ɗon anda par ce que hay sika ka ɓeygure kadi ɗen andi ka ɓeygure kadi an e ɓeygure ma nde walla dandu si on kippali ñamete on ha moƴƴi no wawi jonnude on nawnare no wawi wadde ñabbeli no wawi wadde sa si tawi koko warata no wawi wonde saabu moɗon no wawi wonde saabu ɓeygure ɗum ɗon haray ko ɗum waɗi sattede no e mum siga wano koye piiwoy ɗon.
awa tun si tawi woni mi faami haray ɗo ko wiwɗon tigi tigi on haray e wano onon chef cuisinier ɓe ma waɗoɓe restauration et autre comme ça haray ɗo wawi andude mo kala e ñamete ko duwa ñamude kon ga ko non woniri woni siko nawnuɗo woni siko selluɗo haray ɗon andi ɗum ɗon no ɗon ko non woniri par ce que affaire cuisine on toon woɓɓe no wawi arde ɓe yeytoma hiɓe mari kamɓe ɓe mari probléme ɓerde haray ɗa andi mo probléme ɓerde ko honɗum woni ñamata hiɗa andi woɓɓe kadi ara innama no mari probléme muusu reedu haray ɗa andi mo probléme mo muusu reedu ko honɗum o gasata ñamude ko honɗum woni o gasata ñamude woɓɓe kadi ara innama no mari non ka fois e piiji wano noon nawnawoy ɓe explique anama woɓɓe kadi no wawi arde kadi ka restaurant ɓe addanama kadi ordonnance maɓɓe on ɓe hollama ɓe innama min de miɗo hino miɗo waɗana ordonnance ko ɗum ɗo mi hani ñamude ko ɗum ɗo joni si ɓe jonnima on ordonnance maɓɓe ɗon ko par rapport e ordonnance on ɗo référotoɗa e ñamete maɓɓe o wawaɓe kippande ñamete on ha ɓe ñamamo tawa ko ɓe haɗa kon hara ɓe hawrali ko ɓe haɗa kon ɓe welto ɓe tawa way harano yadani ɓe cellal maɓɓe ngal joni noon par exemple on waɗugol formation cuisine mi sikki hay mo naata l'école no wawi wadde on formation ɗin formation professionnel ji ka ko ma tun haras tawi haraɗa aɗa janggi l'école seeɗa ma ko honno si tawi woni wano ko jangguɗon ɗon fof onon o yi wano sifa ɓen ɗo yimɓe fof no gasa hara wawi fottude mum wano ni no hara par exemple on fotti eɓe natali taw l'école furay ɓe yaa ɓe inna ɓe faala wadde on formation cuisine ma hara ɓe jangi l'école seeɗa mais ɓe lannintinaki ɓe inna kadi ɓe yawde ɓe waɗa on formation ko waka honno woniri way ɗum ɗon kadi no toon Salimatu ɗum ɗon kadi wona wigol ko fo ke tawa on tigi no jangi ha gayni ma no jangi kono ko ɓuri wondude nafoore kon kadi ko fo ke tawa hara on tigi no jangi seeɗa par ce que si tawi joni wano ka fewndi ɗo yimɓe tawi ko addete kon koko windete si tawi a wata windude ɗon haray probléme no toon seeɗa kono noon amma nder ton on kadi meɗen beru min e komi waɗi kom meɗen hawrodira to woɓɓe hara ɓe janggano few fi wigol wano gandal annasara ngal gandal l'école ngal tawa ɓe janggano kono ɓay tun no sa windi ke hunde nden hinde welama tawa ɓe impliqué ke hunde no wela ɓe tawa ɓe mari joni avis e muɗum tawa ɓe courage yi ɓe wakkilo ɓe yaaha alhamdulillah ɓe heɓa nafoore mum ɓe yalta kadi ɓe wawa famude golle ɗen ɓe wawa famude ɓe maîtrise woɓɓe no toon hara wana français ɓe jangi hara ko arabe ɓen kadi no fo no jilla toon hara ɓen kadi ko windugol arabe kono ko ɓuuri kon ko fo ke araɗa jangi l'école seeɗa par ce que si tawi joni tawi a addanama ko watte kon fof koko windete fiya windu ko jangete kon on jonnete théorie on jonnete pratique joni théorie ji ɗin fof si tawi ɗin ɗon koko windete ma joni ko aynama ya windu aynama ya moƴƴin mini ma ya moƴƴin commande ma ɗum ɗon kadi fof muɗum ma facture haray ɗum ɗon kadi fof no jogui angal si tawi on tigui jangga hay ɗum ɗon kadi haray no jogui probléme seeɗa kono noon amma haray wana wonde kadi si on tigui jangga tun o wawata gollude si on tigui kadi hay ɗum ɗon hay ɓe jangga tawde no wela ɓe impliquade ɓe natude e muɗum ɓe golla ɓe yalta kadi ɓe ɗumanno wano joni ko on par exemple wano sukaɓe ɗimmoɓe men taway ɓe hino faala wadde o métier ko waɗɗon ɗo ko on ɗum marɗon ko innonɓe bon komi feƴƴi ɗon nane min ko mari ko minna sukaɓeɓen ɗo koyeɓe wakkilo sukaɓe men ɓen surtout wano enen guinéen on noon mi précise ay ɗum ɗon wano enen musidɓe han guinéenɓe ɓen no woodi woɓɓe no wonɓe wadde mum no woodi woɓɓe kadi haray ɓe minimise yoɓe andu ko golle wonduɗe en nafa golle ɗen hiɗe mari important si a golliɗe yoɓe andu golle cuisine sinama tun cuisine wona fi debbo tun wano sen daari wano ɗe leyɗe janane kawtalɓe meɗen sen ari e yii ton en tawa worɓe e rewɓen fayda haray koko ɓeynata 50-50 ko woni ton kono wano enen ɓawɗo hari sa darino kamen si wona jongi ɗi duuɓi feƴƴuɗi ɗo seeɗa
hari enen ko rewɓen tun accirnoɗen eɗen golle ɗon terlen ka meɗen hari enen en hittinaɗen golle ɗon hay ɗo Sénégal ɗo tigiri sa daari a tawi fayda déjà worɓe defoɓe ɓe no ɓuri ɗuɗude ɗi rewɓe voilà par ce que sa daari ɗo hôtel ji ɗin fop e restaurant ji ɗin fayda ko worɓe ɓe ƴet hay ka jamaji ayiye ko worɓe ɓe noddata ayiye jamaji go cérémonie ji go hara ko worɓe ɓen jogui wuureje ɗen no defude ɓe defa ha moƴƴa wawa siko rewɓe woni defude ɗum ɗon komi yiiri guite voilà awa yi noon a waray ɗon min ka on ko téléma quand même par ce que quand même min mi wowa yiwde ɗum ɗon ɓaynami fenu mi yi aali quand même mi yi aali ko ɗum mi mari ko minnata jama on ka meɗen koyeɓe wakkilo ɓe implique o e muɗum e golle ɗen affaire cuisine o wano joni wano cérémonie ji ɗin no warrata ni e wano haajuji ɗin ma cérémonie ji laamu ngun e ɗuma ɗum fof no wawi arde si tawi si équipe ji no woodi si tawi ɗa mari équipe a wawa kippude huwodira e jama on wawon arde hara ko worɓe hiɗon jilli rewɓe wawon gollude golle ɗen par ce que golleji gono ton rewɓen tu wawataɗe gollude wano gollugol golle événement tiiɗuɗo si yi wano ɓeega ko ɓe yata ɗo comme no wirɗano wano ka haajuji maɓɓe ɗo ɓe invité chef cuisinier ɓe ara arda worɓe rewɓe defana ɓe haaji on fof kippa charge o comme ça c'est doit a taway ɗum ɗon no seede ka meɗen hara min ko minnata jama on ka meɗen sukaɓe musidɓe am guinéɓe ɓen koyeɓe fof ɓe wakkilo ɓe implique o e golle ɗen ɓe anda ko golle wonduɗe e nafoore haray min tigui noon kadi mi artoyay ɗum ɗon émission ma aroyowo miɗo mari projet fi ɗum ɗon fi implique gol sukaɓe guinéɓe ɓen e nder muɗum min wawa yitudude kadi e laamu ngun min ɓattoɓe min wawa organisude siga wano ɗum ɗon kañum kadi hara wawa yaade. Ok awa e ɗo haray toujours on nani ko holli kon tigi tigi on e haray koyomo kala wakkilo ka woniri naya innu hi fi ay an hi a waɗali l'école ha gaynuɗa a waɗata formation jigo kala formation ko on tigi waɗi kala ko golluɗa ko darɗa tawɗa yiɗa wawi gollude fi no heɓira ko makon haray ko hunde daginde bien sûr donc ko ɗum ɗon mi wawata hollude e sukaɓe guine yimɓe ɓe mo kala ka wontiri innugol a min komi gorko mi natata e kuri a innaka ya defan ɓeygu ma ka suudu awa no hay ɗum ɗon salimatu hay wawi jangude fi no heɓira golle no yehira no woɓɓe ɓen no ton ɓe jaɓata wona kuppugol ma hay ɗum ɗon hay wallitagol ɓeygu mum ɗum ɗon kadi bona ayi suivugol formation mum o fi no heɓira ka wuura hara o jooɗoraki ni par ce que no woodi woɓɓe goo kadi hara ɓe jooɗori ni ka quartier ji oui kono ayi sen daari ka gaɗa keeri men ga wonirɓe ton ɓen ton kamɓe wona wigol ko debbo on tun waɗi ka cuisine ma ko gorko ton kamɓe fof ton si taylerji maɓɓe ɗin no yiltodiri worɓe e rewɓen ko ɗum wonɗen ɓe yewtude ɗo wona yoɓe salo koyo ɓe andu haray koyeɓe implique koye muɗum way ko ɗum joni noon ko wonde yewtirde ɗo musidɓe men guineɓe ɓen ko fiyoɓe faamu e waɗi ɗum ɗon ko ɓeynata kon coutume donc piiji goo no woodi e respecté hay e gooto wawata forsude ɗo modi mum yo naato e kuri no andi ko ɗum ɗo waɗi si tawi ɗe wolde fi jande nden koyo yimɓe ɓen eto jangga seeɗa faama berkun janganɗa o sa faami berkun ɗon anden kadi mo kala change si tawi mo kala janggi wawi change ka mum tato nayo jowo sappo sanji ha wawi ɗoytade tawi ko ɗiɗo e tato heddi sittinayi ɗumannade ɓe heɓa formation ko ɓe wawa gollitirde hara ɗum ɗon nafay ɓe no ɓuuri hara woɓɓe min ɗo komi woni wolde fimum ko wano jeune ɓe jooɗoto ɓen ka carte no ɗum ɗon encourageata ɗum ɗon hay goto jooɗorgol ni e angal métier ɗum ɗon labaka wawata innude e yo goɗɗo wallu ɓeygu mum defugol maɗuma si on tigui wallimo haray no haani par ce que koyo wallidire inna kono ɗo ko message on ko fi honɗum e ko fi jeunesse on oui par ce que buyno woodi ɗo wonɓe somude woɓɓe kadi janggay ha gayna ɓe jooɗoda e diplôme ji maɓɓe ɗin ɓe inna état on embauchali ɓe alors que état on wawata employude yimɓe ɓen fof no ɗum ɗon wona yo goto kala habbor min ko ɗum ɗon toujours mi ɓeyditanta en ɗon wona en fo en jooɗo habboren état on wona en jooɗo habboren état on mo kala
hay janguɓe gayni ɓen wano menen ɗo wano terlema min woodi ɗo golloɓe ɗin domaine ji hara ɓe gaynino jangude terlema min yirtito kadi ɓe waɗa formation professionnel ji go fino ɓe heɓira golle wona kopugol ma Salimatu komi sakkiti yaade kamen ɗo Guinée mi gollidi ton e woɓɓe ka nder Guinée kamen ton tawde haray ɓen hiɓe ɓaawa amen sika ka terlema gandal haray minna hiɓe ɓuri mi ka gandal l'école par ce que kamɓe ɓe jangi ha ɓe yalti ha ɓe jonitama kaydiji maɓɓe ɗin innama ka haaɗi ɗon ɓe haaɗi joni ɓen ɓe ari tawi ɓen no ɓaawa amen ɓen no wonti comme stagiaire ɓe amen hiɓe gollude no woodi courage yiɓe no woodi woɓɓe goo kadi hara ɓe courage aki ko ɗum hara inneten jama on koye fof wakkilo ɓe jokka golle ɗen ɓe anda ko ɗen ɗo woni soobe wigol tun état wata waɗande fof yimɓeɓe par ce que jama on no ɗuuɗi sa calcule ɗo wonɓe yaltude université chaque année combien de personnes woni gaynude ɗum ɗon no ɗuuɗi état o wawanta fof goɗɗum ɗum kadi ko fooke on tigui état no hoore mum si Allah waɗi état on jonni ɗum goɗɗum awa si jonnal ɗum hara on tigui wowtino état naadi hoore mum ko ɗum waɗi jiwɓe worɓe par ce joni noon ɗo jiwɓe goo kadi hara c'est la même chose hara naafi jeune ɓe ɓen tun hara ɓe jooɗori ni kamɓe kadi si ɓe gayni ɓe jooɗorani ɓe waɗata métier hay fus ɗo ko torotoɗen jama on koye mo kala e wakkilo ndaara métier ko fanɗi o ko waɗa soit ko domaine cuisine ma ko domaine couture ma ko domaine journaliste yagal ma ko domaine football ma quel qu'en soit e domaine ji kon tigui faala kon wata on tigui hande wata weetu 7 heures à 7 heures tawa ɗe jooɗi nokku gotum ka suudu ala wadde hay fus par ce que hande yi ka annon fewndi ɗo woni yaasi wallidiral mo kala ka wawata kippude e terle makko wawi kum wallidira e on tigui surtout noon kadi ha wano noon ɗe yewtirde noon e jongalleɓe ɓen aray ɗum ɗon kadi fof ko wattangol lila aray ɗon joni onon jongalleɓe no ɗon mi haaɗi ɗon aray tum mi inni jongalleɓe jongalleɓe on nani ko yo wallu sonnaɓe mon ɓen defugol ka nder kuuɗe ɗum ɗon kay koye wallidire awa tun si Allah jaɓi hare men hiwrike on toujours mo kala e mon ka woni men darde numéro o fi intervenant ɓe ɓen ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 hare toujours domaine de la cuisine encore wano monsieur Ibrahima wano onon ne fawɗo ko waɗɗon on formation mo gaynuɗon en tant que cuisinier ko ono woni en fait relation moni hakkude mon e famille mon on critiquali ma opposaki ɓe daari kanko ko golle no ɓay ko ɗum wiyete ɓe nayi ko golle sonnaɓe ko ɗum ɗum ɗon en fait haray wona juutingol haray wona par ce que ko yewtere haray wona mantagol pandi maɗumanno min mi taw bengan ko cuisinier wonno bengan min ko cuisinier wonno hiɓe andi nomi yiriɓe noon mi taw vraiment hiɓe woni ko en tant que cuisinier wonaɓe ɓe gollanayno ɓen tum ɓe wonanno cuisinier mi yayno ɓe wallito yumma men en kadi e piiji goo kadi hewɗi awa min kadi terlemma ɗum ɗon min ɗum ɗon alhamdulillah mi heɓali difficulté mum par ce que yumman no andi awa wano noon kadi ɓeygu an kadi alhamdulillah ɗum ɗon kadi voilà ya aucun probléme hakkude an ɗum ɗon kadi hakkude an e madan on tigui kanko kadi himo apprécie himo weltori apprécié par ce que o wallitoto ɓe defu no ɗum ɗon kay mo andi ber komi wawi ko mi wallitoto ma ɗum mi indikanaymo min vraiment ko ni e ni yarata fi haray fi o marsu wawe o wawa andude beru haray ko ɗumanna ko Allah no hawrindina ɓe hara sonnaɓe wata defude ɗum kadi no woodi way ɗum kadi no woodi ɗum kadi ɗum ɗo fof tawi woni haray an hiɗa wawi iɗa wawi rectifiude way par ce que iɗa dandu goɗɗo kadi ɗum ɗon iɗa wawi heɓude koɗo iɗa wawi kadi heɓude koɗo surprise ɗuma joni taw si ari tawi ɓeygu ma watade fude aray andi siga yette jalloɓe gono toon aray machallah awa yette jalloɓe wano ila en no yette jalloɓe gono toon wano moodi yette jalloɓe gon to wano moodi ila en awa ɓen ɗon hiɓe andi kamɓe yumagen ko yette baɓe ɗo ko mi accira no awa gasi awa tun
awa haray toujours numéro on ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 e donc haray e wolay ɗo kadi fi deuxiéme thème men o e deuxiéme thème men on ɗo ko sur l'immigration clandestine. Iye awa Salimatu Parce que ça aussi, afa lamala wowlinde ɗo noon ko mi anda immigration clandestine wano ɓe yimɓe yalta e ɓen aventure ɓe rewra wano ɓe rewroɓe ko ndiyam ma ɓe ƴetta laawi ɗum ɗum woni immigration clandestine ko ɓen ɗon mi woni wolde fimo bon ɗo andi noon ɗo immigration on ɗo tigi tigi se wola fi maɓɓe koye haqqil sina ɗum si ɓe inna ɓay ko ɓe innata si tawi en jonnataɓe paasi wona en décourage uɓe haray noon en alaɓe décourage ude kadi wondi e probléme parce que no cause de probléme ji ko ɗum noon ko ɗum noon andi ɓe inna sen jonnataɓe paasina en décourage uɓe haray en alaɓe décourage ude haray e wolanaɓe woni beru ko anduɗen kon ma beru ko faltiɗen ma ko wonɗe yiide kon haray ko ɗum noon ɗon waɗi siɗe wolde na ene woni jonnude hay goto paasi kono jama on no wawi andude wona laawol ngol noon si tawi woni hiɗa faala yaade a ndaara e mawɓe maɓen yewtudu e mawɓe maɓen si tawi mawɓe maɓen no mari feere ɓe wallitoma yaha si tawi mawɓe maɓen ala feere jooɗoɗa muññoɗa ɗaɓɓa goɗɗum ngo ko waɗa tagaɗo ka woni wo arsike makko o ganetamo ɗon ka wonɗa o andu ko ɗon arsike ma okay. Kono si tawi woni a inni a o par ce que la plupart ɓe wonɓe yawde ɗon ɓe suuɗoto woni mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yaha a kontay yettotoɗo mawɗo mum hono yaltude nanggal ngol laawol ya par ce que fi hon goto jaɓata accitugol ɓiɗɗo mum no andi taminamo 100 francs no andi noon woɓɓe ɓen noon kadi ala ɗumannade woɓɓe ɓen kadi ƴetta woni mbuuɗi ɗi mawɓe mum sino andi ka mari ɓe ndaara ɓe acce ha ɓe yalta ɓe ƴetta ka ɓe wallini ɗon ɓe yalta nde ɓe andi no humpitoyo fi muɗum ta ɓe yeehi mimmi inna e goɗɗum ɗum kadi d'une part les parents sont aussi responsables par ce que hunde wotere woɓɓe goo kadi ko on ɗum watta ɓe waɗa ɗum ɗon hara mawɓe maɓɓe ɓen ɓe andi mawɓe maɓɓe ɓen no mari feere mum ɓe inna wallela mi waɗa hunde kaare woɓɓe goo salo e kono si ɓe salike wona laawol ngol noon mimmi inna e wona laawol ngol noon sa yewtiɓe ko faalaɗa yo ɓe walle hiɗa andi ɓe mari feere mum ɓe jaɓali haray wona laawol ngol noon jooɗo muññoɗa ɗon kadi ko gonga ka bon ɗo haray min beru hakkille an ɗen ko mi mari ko ɓeytanten jama on e ɗum ɗon koye jama o rento fi affaire clandestin on e ɗuuɗa avantage no woodi no woɓɓe beru wonɓe yaade feƴƴa no woodi kono si en daari majeure partie on ko luttani en ka ndiyan kon enen Afrique précisement wano Guinée Conakry ka meɗen haray en heeɓi yimɓe meɗen heewɓe ko maayi ton ko lutti e ɗan ndiyan hayɗe balɗe ko neɓali ɗo e nani ɗo kadi ka woɓɓe artira ɗo kañum kadi ɓe jindina ka ndiyan ɗo balɗe 5 hiɓe doginede ka nder ndiyan ɗo ɓe tourni ɓe ari ɓe jippini ɓe ka port Dakar ɗo ɓe inni ɓe jippe dogon goɗɗon jippi o dogi mi anda ko Yetta Diallojo o dogi o hewti o nani woyɓe ina kasba oyni wona Espagne tami amna kasba ɓeyni mo ɓeyni nono kono tun o wari o hewti o ɓatti oto ngal tun oyni caa oyi awa ayi ɗum ɗon fof ɓen ɗon le balɗe 5 ɓe doginede ka ndiyan ɗo ɓe yilti ɓe addi ɓe jippini ɗo ɓe ñaami ɓe mbuuɗi ɗin ɓe yahali ka ɓe faala ton kono en inna si hewti ɗon Salimatu sitta ɓen ɗon ɓay alhamdulillah ɓe mayali wonki maɓɓe sa mali ko mbuuɗi ɓe perdi ko kamɓe ɗaɓɓe mbuɗɗin haray ɗen tañƴini ka ɓe heɓa kono beru wonɓe yawɓe ɓen no wonɓe yaade ɗum e ɗan ndiyan haray min komi couragata jama on koyo ɓe ndaaru domaine ko ɓe wawa gollude woni ko domaine agriculture woni ko domaine l'élevage woni domaine piiji no heewi hannde ko gollete ka men ga on ti ɗaɓɓa paasi ɗin wawa yarde voie légal haray wona décourage ugol wonɓe yaade ɓen wona yiltugol kadi fokkutuɓe ɓen ɓay meɗen anndi no gasa ɓe inna joni wona an wonɗo wolde ɗon on wona woni men jonnude paasi haray no haray ko ɓeyditangol jamma o rek mo kala anda haray ɗum koko wondi e rixe haray koye jama o watta yila e terlemma ɗum ɗon par ce que si en daari Afrique wono ni nde a ñande miɗo jento journal ɓe inni ko ɓuri yawde ko ni clandestin on Afrique de l'Ouest on ɓe inni Guinée ko premier ayi ɗum ɗon si a daari sa jentike ɗum ɗon a nani a tawa vraiment tousete en tant que Guinéen
ayi haray min ko ɗum ɗo min mari komi ɓeytana jama on e terle maɗon no Salimata. andi kon ɗum woni wadde ɗum ɗo wano Guinée ɓe innay kamɓe par ce que leydi ɓutta ma golle ala ɓe ala heɓude golle ɓe ala heɓude golle par ce que toujours ko ɗum ɓe woni e wullitade alors que joni noon si tawi woni état watama employade an daru ko gollana hoorema gollana hoorema heɓano wuurira kono sa inni tun min mi golle golle nani tun heɓorta no ɗum ɗon de kadi haray ko foke jama on iwa ka nder forowol tiga ɓe wona ka yaasi ɓe iwa ka forowol tiga ɓe wakkilo fino ɓe wawa gollirde ɓe dara entreprise ko kum fanɗi o ɓe implicano ɓe ɗumanno ɗon dal ɓe wontira ɗon entreprise ko kum fanɗi o kono noon sen daari wano ka meɗen Salimatu yimɓe ɓen kan no wakkiligoy par ce que sa yi ɗo kadi wano o taxi moto ka ɗum yaltuno toon hande saare nden a wata yaade taxi ko innete taxi ville kon ka meɗen fayda ko ɗum woni ɗum ɗon muli ko woni o ko taxi moto sa daari ɗum ɗon kadi terlen ɗon a weltanto o jooɗiɓe toon ɓen kono sa daari noon e nder ɗum ɗon no woodi no woɓɓe ɓen ɗon kadi wonɓe gollude ɗon kañum kadi ha ƴetta moto mum ko yeeya ko inna a joni miɗo darde ɓe nanga lawol ngol ayi ko noon ɗum ɗon kadi haray ko terlen ɗon ko waɗugol tamaw no gasa si tawi Allah waɗi on ti feƴƴoyi no gasa wiya coggu moto mi wawoya heɓoyde cogguɗi ɗo kono noon si tawi on ti feƴƴali haray wona moto wona wonki hara ɓe jogitaki hay paasi ko adda ɓe ha hewtinaɓe Sénégal ɗo naafi feƴƴinaɓe yeeso no ɗum ɗon kay ɗum ɗon no heewi ɗum ɗon hiɗe yiide ɗum hara ɓe jogaki ko ɓe ñaama hara koye ɓe woni e toragol ka laawi ɓe toro ko ɓe ñaama ma ɓe fotta e bandi ɓe fottata ɓe anda ɓe fotta e kulle ɓe fottata ko ñaamaɓe ɓe anda no terlen ɗon ɗum ɗon kadi ɗon Salimatu ɗon mi ɓeytana en ɗon kadi jama on haray komi toroto yimɓe men ɓen Guinéɓe ɓen kala arowo yaltowo kadi komi torotomo koyo eto heɓa kaydiji makko ɗin koyo eto heɓa ɗi si o yalta par ce que wano iɗen toujours hiɗen heɓude on probléme situation Guinée hay wano ñanden ɗo kadi mi nani goɗɗo kadi ɓe wowli ɗo nokkugo mi mentionata ka on tigui feƴƴini ɗon ɓe holli ɗo Guinée jo musidɗo meɗen o feƴƴini hay kuntum kaydi ɓe yiralimo ɓe anditali musidɗo makko hay goto ɗum ɗon fof no hersini haray ɗum ɗon kadi ko kala iwowo ara ɗo yo eto heɓa kaydi makko ndin jooɗiɓe ɗo ɓen kadi wonɓe kadi e nder Dakar ɗo ɓen kadi yo ɓeeto kadi ɓe ɗaɓɓa carte consulaire ji maɓɓe ɗin référuɗo ɓe ka ambassade on no andi fi maɓɓe kamɓe kadi hiɓe andi fi ambassade on haray ko ɗum mi torotoɓe par ce que kaydi wona fiima ko fiima an si tawi hiɗa wuuri ko an gollirta ndi si tawi noon a maayi ko kayri gollira e ma haray ɗum ɗon kadi ko jama watta yila e terlen ɗum ɗon fi kaydiji ɗin wanon affaire kaydi ko woluɗa ɗon semaine passée min e invité ɓe ɓen ɗo min discuti on probléme le problème c'est quoi ko jama on tigiri woni ala jaɓude e yawgol ɗaɓɓugol kaydiji mum nde no ɗum ɗon noon ɗum ɓen tawi ɗaɓɓoyi ɗum ɗon koye jama ɓe yahanali carte consulaire ɗum ɗon koye jama woodi noon mi humpodiri ɗo wona woɓɓe kadi seeɗaɓe mi naniri ɗo ñande woɓɓe ɓeyni ɗo woodi no dépose noɓe ɗo kadi fi kaydiji ɓen tawi yaadu arinoɓe woɓɓe ɓen hooti Guinée woɓɓe ɓen kadi feƴƴino andi ɓen ɗon kadi fof no wawi wonde si tawi ɓen ɗon ko tawaɓe on équipe ɗon woɓɓe hara wallinino ɗo yeehi par ce que ɗon kadi hara hiɗen tori ɗon kadi ambassade ɗon yoɓe wakkilano en ɗon kadi ɓe ɓeyda renforcude kadi fi wawɓe golle ɗen ton kadi wawɓe golle ɗen ko ɓeyda kadi yawnude golle ɗen par ce que wona goɗɗo no ɗo hari ko hotaynoɗo kamen on o wi o yehi ɗon o déposi ɗon o habbi hawronki tawi o yaha e darugol mawɓe makko ɓe lagine voilà o préféri o accidi ɗo haɓani ɗum ɗon kadi voilà tawi ko fi carte consulaire on ko ambassade ɗo ɗum ɗon kadi haray ɗen tori ambassade ɗon yo ɓeydu yo par exemple habola sa déposi ko combien de temps ɓe jonnatama intervalle fi arangol bon on ɗon wano ɓen ɗon koɓe wanno ɗon kon ko ɗum ɗo ko 3 semaines par ce que wano min e hoore amin komi waɗi ɗon wanno 1 mois simi hetti ko an tigiri yehi dépose ɓe joɓe programme voilà min komin tigui yehi mi yehi premier jour on ɓe nilan hettaki mi yahoy deuxiéme jour on simi hetti haray ɗum ɗon kadi koye ɓe wallitano en ɓe wakkilano en ɗum ɗon kadi ɓe daara ɓe wawɓe ɓen kadi ma les jeunes volonté guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓen kala wonɗo volonté yaha kadi inna ambassade ɗo min komi volonté fi gollidugol e moɗon wallidiren fino guinéen ko wonir ɗo kon heɓira kaydiji par ce que haray no hersini sa i goɗɗo wiyamano ɗo jindiɗo ha maayi tawa o yiraka kuntum kaydi neɗɗo makko yiyaka haray no hersini ɗum toujours no woodi ko nanten ɗum ɗo e radio ji ɗi ma e télé ji ma e réseaux sociaux ji no publié haray ɗum ɗon kadi koye ɓe watta yila
kono min mi toroto guinejo kala ka o yata yo ɗaɓɓu kaydi makko ndin o jogo ko ɗum ɗon mi toroto guineɓe ɓen fof. ɗo noon andi probléme on ko honɗum e wonon affaire documentation ɗon no woni probléme holanaɗo par ce que a yiyay woɓɓe no iwde ka men hara ɓe iwdal ton e kuntum kaydi si ɓe ari ga ɓe yeehi ka ambassade andi sa yeehi ka ambassade ala kaydi jibi a jogaki kaydi jibinande ko honno déposirta fi heɓugol ma carte d'identité national mo iwruɗa on Guinée hara jogaki on ɗon honno déposirta fi no ɗon kadi consulaire ɗon kadi ɗon wona kuppugol mo Salimatu ɗon min nayi kamɓe kadi yoɓe écoutu yimɓe ɓen si ɓe écouti yimɓe ɓen joni goɗɗo o iwino peut être difficulté on heɓino mo ka leydi ton ha o iwi tawi o jogaki kaydi ma woɓɓe no iwde kamen kadi hara duuɓi maɓɓe ɗin hewtali ƴettugol carte tawa duuɓi maɓɓe ɗin hewtanali carte si ɓe ari ɗo tawa kaydi jibinande maɓɓe ɗin ɓe jonna kadi tawa ɗin ko mawɓe maɓɓe ɓen jeeri si ɓe ari ɗo yo ambassade don e yimɓe mo wonɓe toon ɓe yoɓe écoutuɓe si on tino manditi hitande o jibina o manditi hitande nene makko inde ben makko ɓe référé o ɗon ɓe moƴƴinanamo carte consulaire holluɗo mo hi haray tigui tigui on ko représente ɗo haray fi ko guinéjo ɗum ɗon kadi haray en ɓeytay ɗum ɗon noon kadi fi o ande ɗum ɗon kadi par ce que haray wona fo woɓɓe no iwde kamen ɗo buy ara ɗo tawa ɓe heɓal 18 ans ɓe ara ɗo tawa fi carte consulaire tawa ɓen ɓe joganoki hay kontum kaydi ayi ko ɗum kono noon dal ka fewdiɗo joni ko kala yaltowo wiyato yaltida e kaydi mum ndi ko kaydi ndi wawma référude e golle ma ɗen e kala kadi ka wawata yaade ɗo payda wonɓe arde ɓen ɓe ara buyno woodi ɗo ɗo hara jogitaki kaydi hara ɓe ala donc sa alale tawi kaydi honno kuntum kaydi hay gotum kamɓe toon ɓe wawatama jonnude e kaydiji ko ɗum ɗon no waɗi min ni ambassade ɗon e yimɓe makko wonɓe toon ɓen ko yoɓe eto ɓe écoutana en guinéɓe ɓen si goɗɗo ari inni ko guinéen inni ko guinéjo ko yoɓe écoutumo ɓe anda si tawi wona wonɗo arde waɗa fenade yaagal si tawi ko wowlo pular hiɗen mari ɗum toon siko wowloɓe soso ɗum ɗon kadi fof harayno toon ma maninka ma guerse fof muɗum harayno toon andoɓe tun si tawi ɓen ɗo wowli ɓe wawi andude imo andi hitande o jibina imo andi inde mawɓe makko ɓen yoɓe écoutumo haray hiɓe mari droit jonnugol mo min mi sikkata de min naali ko obligatoire kono min mi sikka e hakki an raɓɓuɗuki hara hiɓe mari droit so o hewtiri noon jonnugol mo kaydi on seedintin kun o yeehi o hewtoyi ka ambassade on andi fi makko kankadi ɓay o heeɓi courage o yeehi ha ton o iwi to o yaltidali e kaydi on hay fus kono ɓay o ari ɗo ha o yeehi ka ambassade on o tawi ko fof ke o ɗaɓɓa kun kaydi on ɗon haray koyeɓe kippatmo ɗum ɗon kanko kadi andi ɗo Ibrahima wano par exemple woɓɓe goo kadi no woodi ɓe iway kamen hara ɓe ardali e kaydi hay kuntum ɓe ara ɓe wona ɗo duuɓi ma woɓɓe ɓen ɓe jibine ɗo andi ko ɗo ɓe jibina ɓe ronka ɗaɓɓude noon joni kaydiji leydi ka ɓe jibina ɗon ɓe ronka ɗaɓɓude kaydiji men Guinée ɓe wonira ɗo ni wona ɗo ha ɓe hewta ko ɓe naata l'école ɗum ɗon salimatu wona kuppugol ma beru jibinaɓe ɗo ɓen jibinaɓe ɗo neɗɗo kaka jibina ɗa wo iɗen andi neɗɗo kaka jibina ɗa wo jiyaɗa ko enen Afrique jogui ɗum ɗon kono sina ɗum neɗɗo ka jibina ɗa wo ko ɗon joni noon si tawi noon goɗɗo noon jibinama ɗo ɓe wawalimo jonnude kaydi haray ɗen tori mawɓe men wonɓe ɗo ɓen jeyɓe ɓiɓɓe ɓen ɓay haray hiɓe mari mawɓe yoɓe ƴettuɓe ɓe natta ɓe kad origine maɓɓe ɓe ɗaɓɓana ɓe kaydiji wonduɗi e valable e légal fi yoɓe waw artude ɓe ɗumanno ɓe anda taw déjà kaɓe jibina ɗon ɓe duwaɓe taw ɗaɓɓande kaydiji leydi kaɓe jibina no ko ɗum ɗon noon si tawi noon ɗum ɗon marsali haray koye ɓe eto ɓe ɗaɓɓana ɓe kaydi ɓe yahaka ɓe iwi toon ɓe ɗaɓɓana ɓe kaydiji wonduɗi e légal kono sina ɗum neɗɗo ka o jibina ɗon sa jibinama ɗo ko kaydi ɗo fotuɗa heɓude ko ndin fotuɗa jindirde ko ndin si tawi a naata e jande ma goɗɗum ko ndin kaydi fotuɗa hendade haray ɗum ɗon koye jamma watta yila e terle gon sengo ɗon haray toujours numéro on fi faalaɓe intervenude émission o ko 78 116 82 38 78 116 82 38 ok on va revenir un peu sur l'immigration clandestine ko honɗum mi mari ko mi holla téléma ɗon nanen hari miɗo wolde mais tawi en feƴƴi seeɗa mawɓe fayɓe ɓen kadi ɓe duwa wattande yiɗi seeɗa par exemple
fayɓe goo ko puusata ɓe haa ɓe yalta ɓe nahi ɓe yaltude wano ni ɓe wujja mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yalta ɓe na ɓe yaltude ɓe yaha aventure woɓɓe ɓen hara ɓe andi mawɓe maɓɓe ɓen no mari feere wallugol ɓe ɓe salo ɓe na mais kono fayɓe ɓen kadi ɓe duwa andude si mawɓe maɓɓe ɓen salike ɗum ɗon hara yayini raison ko suwa mawɓe maɓɓe ɓen no faala yo ɓe wonu takko maɓɓe ɓe golla ma a ɓe janga mais a yiye woɓɓe hara ko ɓe abandonu école on ɓe na ɓe yaltude aventure ma a woɓɓe no woodi hara ɓe gayni jangude toujours mais ɓe suuɗo mawɓe maɓɓe ɓen no ɗon ko innete jama on kala yaltowo min komi bel komi miijiti komi tawi joni kala yaltowo ko yo eto waynodira e mawɓe makko ɓen so yalta par ce que o annda kanko wonɗo yaade on si tawi o ruttoy to tawa mawɓe makko ɓen ma si tawi kanko Allah hokkay mo balɗe ha kanko arta o tawta mawɓe makko ɓen ɗin ɗiɗi no toon ko suwa ko ɗum haray ko toroto ko wonti toroto Allah koyo Allah newnan ɗum miɗo yaade firta arki se arta tawta mawɓe mum ɓen heɓa nafa ɓe kono si tawi ɗum wawali wonde a waynodirale e mawɓe ma ɓen a yeehi siga ndu yaadu ndu wonɗe yiide ɗo joni yaadu ndiyam a yeehi toon amma a heɓali ladial ma huuɓi toon a yitidale mawɓe ma ma a yahoyi weeɓali a arti artoya tawa mawɓe ma ɓen kadi feƴƴi joni a tawa haray ko heɓuɗa kon fof ko heɓuɗa ko marɗa jawdi o kadi sa tawi kadi mawɓe ma ɓe fonnoɗa waɗande ɓen kadi ɓen ala ko waɗana ɗum haray ɗum kadi satta e ma haray ɗum ɗon kadi koye yimɓe ɓen kadi toujours koye watta yila ko ɗum marɗen koyenen jama o haray jama on koyo watta yila haray wona laawol ngol no e kala tawɗo hiino hande e yaadu yo eto famodira e mawɓe makko ɓe ma o acca ha o heɓana hoore makko moyen o ɗaɓɓana hoore makko visa o immo o yaha ko to woni laawol ngol kono rewgol ka ndiyam ma nanga ɗi laawi o sahara ya fottoya e ko fottuɗa o fotta e masibuji no hulɓini no hulɓini jama on koyo watta yili tigi tigi on e haray toujours ko honɗum mi mari komi inna ɗo kadi e faalaɓe wadde o métier affaire cuisine woni worɓe woni rewɓe surtout worɓe ɓen e haray yoɓe wakkilo ɓe waɗa formation o e par ce que fi honɗum e cuisine wona fi debbo tun cuisine professionnel wona fi e debbo tun no wondi e nafa si tawi woni a heɓi on formation a heɓi certificat e nder mum iɗa wawi postulude nokkugo heɓa golle heɓa ko feƴƴinira haray no ɓuri ko jooɗotoɗa ni ka nder quartier hara hay hunde ala wifude ala tafude wona golle doole kadi wona golle doole kadi tedduɗe ton fus ala ko ƴettete ronde ma ɗumanne fayda woni kon fof koko wallidirte tawa haray wona ko rondete ko teddi won ton haray koye jama on min do miɗo courage jama on e métier ji ɗin min nata noon haray ko ɗum ɗon fi min mi waɗi ɗum ɗon koyo goɗɗo waɗu ɗum no gasara min ko welatanmi kon hara na ɗum welatama an koye jama o wakkilo ko ɗum ɗon koye jama o wakkilo fino wawira waɗirde métier ko métier ji ɗin woni ko nafata jama on kon ko ɗum ɗo wawata okkude on tigui avantage par ce que fi honɗum sa waɗali ɗum ɗon a joɗirki a woniri ni ko sakkitortoɗa e ko bandiyagal ɓa pellet a ñamay a waloto hewtay âge goo ko tawata mawɓe ma ɓen fawtotako ma ɗumanna wawa joni ɓe lutatama fawtade aduna on fof donc an kadi yo taw hara si hewti nokku goo e ɗa wawi haysa nafata goɗɗo go hara nafay hoore ma bete donc haray ko ɗum ɗon mari komi walla joni ko on ɗum marɗon ko wajoɗon tigui tigui e téléma communauté guinéen o e fait affaire ɗum ɗon ɗo haray ko mari komi hollata communauté guinéen wonɓe jooɗiɓe Dakar ɗo par ce que affaire wano on métier wano fi affaire cuisine maɗum ako télén ka men toon ɓuuri e hayfirde ko tawata yimɓe ɓen surtout worɓe ɓen ɓe ɗuman hittina fayda fimum moƴƴa eyyi ɗo on aray ko mi mari komi conseillata musidɓe men guinéen ɓe ɓen kala kaɓe woni en darirde e leydi aduna Allah ndin haray koyeɓe hiɗen jarniɓe hiɗe weltaniɓe miɗo wakkili musidɓe men wonɓe lagine ɓen ha arɓe jooɗi Sénégal ɗo yoɓe wakkilo ɓe ɗaɓɓita métier ji ɗin yoɓe wakkilo ɓe ɗaɓɓita métier ji ɗin ɓe janga ɓe to ɓe janga métier ji ɗin ko ɗum ɗon mi mari komi courage ɓe
hara wana joɗorgol ni tun hara kadi ɓe jokka kadi siko a arɗo jokka ko adduma kon e ɗaɓɓere ma nden hara natali e piiji gono ton hiɗen andi imi faltake wolude joni haray ɗin ɗon haray jama no ko ɗum no ko ɗum kono jama on no andi haray woɓɓe kadi joni iwray ka meɗen si iwri ton ara ɗo joni ha gayna tawa hay fusse muɗum jokka métier jokka ko kelɗi nata ɗo e waɗugol fo pa yagal ɗum ɗon fo haray hiɗen haɗi jama on hiɗen rentiniɓe wonɓe ɗo ɓe yoɓe to ɓe ɗaɓɓa kaydiji maɓɓe ɗin hiɓe ɗaɓɓi kaydiji maɓɓe ɗin ɓe teddina haray ɓe teddini kala guine en joyiyaɗo kono si tawi kaydiji ɗin si tawi e nder sappo ko wonɗo kon fo tawi ko tato jogui kaydi jeɗɗon fo wala kaydi haray teddugal ala si tawi noon foppo heeɓi dal ko ɗum ɓurɗen faalede haray ɗum ɗon haray ko fi golle ɗen kadi ko jama on daru wakkilo waɗa métier woni ɗo woni ka mella guine ko kala ka guine en jo woniri mi torike mo ɗum mi jeejimo mi sendali ko guine en fo mi wowlani eyi ok haray monsieur Ibrahima Ba donc haray kadi dernier question gila hewtuɗon e ndi leydi Sénégal ɗo tigi tigi on haray ko honno woniri relation ji mon hakkude mon e kawtalɓe men ɓen ɓe jooɗoduɗen ɓen e ndi leydi Sénégal ɗo aray wano andi tigi tigi on fayda wonugol ka e leydi jananiri ko ɗum ineten hina ko weli fi haray fi kawtalɓe musidɓe men guine en ɓe wonɓe ɗo ɓen ka guine yemɓe ɓen ko fi wano kawtalɓe men no ɗo alhamdulillahi ɗa andi gonga ko ɓeynata kon ka welɗo fi woni wo haray mettuɗo fi no takko ɗon ka mettuɗo fi kadi woni wo haray welɗo fi kañum kadi no takko ɗon kono woniri kono woniri tigi tigi on haray wala no ɗo haray wano golle ɗen terlemma min nayi alhamdoulillahi terlemma ka golle par ce que jama on si woni komiɗo andi go'o komi arɗo ko mi yeehi kadi ka golle ko service on wondilan e yimɓe ɓen ka golle ton ko fija jala e teddugal ngal woniri men ka golle si mi iwi ton mi ɗuuɗa programme ji si a mi ɗuuɗa programme ji sa mankilan ka suudu haray miɗo ka golle si mi wi ka golle mi arti ka suudu ko ɗum ɗon si wana siga wano ɗi programme ji ɗo haray fi ɓeydodirgol e musidal ngal haray mi ala e ɗuma kono jama on toujours komi innata kon komi inni kon welɗo fi ka woni waray mettuɗo fi no ɗon mettuɗo fi kadi ka woni wo haray welɗo fi kadi no ɗon ko nontu haray joni ɗo wawi waynitagol par ce que leeron haray ok haray jama wonɓe men darde jama tv haray mi salmini on mi weltanike on fota min torike on haray wonɓe ɗo ɓen kadi wonɓe leydi Sénégal ndin ɗo kadi yo waw kadi arde participa e émission on anda kadi ko télé meɗen jooɗi ɗo ko fi ka ɓeydodiren enen guinéen fop si innama guinéen fop wona oma o min toujours ko ɗum ɗo woni mi jaɓali min toujours e golle an ɗen ma yaadu an ɗum si min ni guinéen ko guinéen sa landike lan ɗo ko minatama komi guinéen haray ko ɗum miɗo tori kadi fo yo ar kadi haray participa e émission ji ɗin kala noon tigi heɓiri feere haray ɓe ɗo ko télé meɗen jama tv haray min ni on big respect à tout le monde haray on jarama hari kaka émission men ɓeydodiral guinéen ka côté technique to ko pdg on haray e weltanike ɓe ko kamɓe ɗowti en ɗo ha réalise ɗen émission men on ka présentation ko Salimatu Séfoure Diallo haray e walla e jaam si Allah jaaɓi